Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagaway gaji tengko kali mentak step. Uwei ukna Skul jong ke Mount Zion Academy Banihan. Ula duno ela gajing kat babun ngut ki weipat ki langat ha gajing Mynsaw. Hadian baka bos Skul ke bagi syong. Kala syak Tynrah na dien ha ka Trok ke bukit ya umau Clinker. Kat kum ke tolong kubor nagi pulit le ya thuk baka ni gajing ja ke deha kupor prabaje kat stan minit minstep. Kat ba ketika bos Skul ke badan yu registration number ML10D Sun North South Nyo ke badangkit di Khynnah Skul ke surak ba National Highway 6 ke bahya na Shillong shanong ba Guwahati ke badang hap hapok shnong khat hanyo mer pahamlam ribhai district le thu ba ketika por ketika Trok ke bakit di umau Clinker ke badan yu registration number NL not Uwei AA South Hendreu hanyo ar kala lit Tynrah bej nadian ketika bos kat hadu bagi benta jong ketika Trok nakmat bat nadian jong ke bos kila julor bat bungut ki Khynnah Skul kilangat ha gajing Mynsaw. Syuk na kaliang kibor pulit kila ithuru bahkan ni jingja Uwei na ki Khynnah Skul ubla tip kerteng kumu Maxwell Lingdo na kisnong Khandai Mer Ribah District ula Mynsaw jur bat ula Khlad no hadian bela penkit Syarhi Hospital Jurabat. Halor kani ki jingja na kaliang kibor pulit kila shimkhia ban penlong ya jing toket badru ban shim ki sian jam kat kum ki gendon jongkaan.